Volim je zato što, prije svega što je to nekako što se domovina voli, valjda po prirodi stvari. Mislim, zato što si tu rođen, zato što tu žive ljudi koje voliš, ili jedan dio njih. Mislim da je kvalitet ljudi da su u stanju da se smiju na svoj račun. Što znači, s jedne strane tu malo možda pređemo granicu pa ne shvatamo sebe previše ozbiljno. Mislim da je to dobro, da ne shvataš sebe previše ozbiljno, da je to jedan kvalitet, ali ako je pretiran, onda prelazi zaista u manu, što možda kod nas onako koketira između mane i vrline često prevagne na jednu ili na drugu stranu. Pitala sam se dugo razvijajući svoje projekte, u stvari, pogotovo svoj prvi film Snijeg, šta je to u stvari toliko fascinantno što mene drži ovdje i šta je to što druge zaljubljuje u ovaj prostor. I naravno odgovor je da su to ljudi. Jer još uvijek postoji nešto čarobno, postoji nekakva jedan šarm, jedna pristupačnost ljudi, jedna dobronamjernost u osnovi kod ljudi koji žive ovdje, koja zapravo očara sve slučajne ili namjerne posjetioce ovih krajeva.